abathandi bomculo bashona bathi khuphuka kiss before bashona abathandi bomculo bashona bathi khuphuka bashona abathandi bomculo bashona bathi uyadlala mfoka moyo bashona abathandi bomculo bashona bathi uyadlala mfoka moyo bashona abathandi bomculo bashona bathi khuphuka bashona abathandi bomculo bashona bathi khuphuka kiss before bashona abathandi bomculo bashona bathi khuphuka Nasentazela umalibona mina nje umalibona mina anibelithi ngegama lami lina Nasentazela umalibona mina nje umalibona mina anibelithi ngokiss before Nasentazela umalibona mina nje umalibona mina anibelithi ngofana galaxoni inani yahlelini bale nawasebenza mina ngiyohlelini bale umalibona manje umalibona nawo atalla ngqo ultimate vele Sahle ultimate kunjalo bafana bakomako waphinda wamemeza njalo ukiss before bathi ngumfoka moyo ufana kalakusona umzulu kapublic abantu kumzulu kababhane bathathu matsho uthi umzulu kamahlanga ijongosi kamanxuba ithendele iminyama elimhlophe enhliziyo nomsebenzi wala mabalabala owajwayelekile uqaqabule yinsizwa ongabheka amatiqepheka amatshitshi kuphela namabhinqangi umshaya wetshitapetsha kwelifundlanelo ka-2014 bathuka bakugodonqondo abathi ayikhona ungabe wenza kanto ufana wenza ngobuthi ingaphika babaza kathi chabo bo angusebenzisi mina ubuthi entobe ngishaya usizo lawo ujongo la amagama futhi bona thintitshitshini sabuthongweni awusuka madoda bayihlaba ngempela ofunakala kuseni kodwa umakhulu lebhodwe njengobhontshisi bebaba ngophondo DJ bethayi lo mfana ngaze ngimdlala emsakazweni vele ngoba angimthandi uyadelela lo mfana awu manje kunomculo sokaphila ngamanga ungakhuluma nje iqiniso kuthiwa uyadelela awuhlonile hayi khona ngiyaxolisa ukutshela emehlweni azindini wabantu vele kodwa nami anguphiwe enkosi malanga kodwa nje ayiphile mfowami Xhosa lana kanje ayixoxiselane nje iphile yabo
Ikubonga kwembuza sabaluzwini akusinikeza ukuthi ulezimalunda ngokuhlaba namalu. Kuseyimo wena isinade special man esiduka umgogoda sasibuka umphambili. Sisho kuwe sigaxa amabhandi sigaxa amabhandi ngasinye kubahlala simbili kwasebenza ngoba udla idombo. Yimi wathi crash entombi zawo qeqede siye zasho zonke ngasibe zathi sifisa ukubona lo mfana lesinecida cicile. Shimize amanye amadoda amadoda. Jemthatha esithuda ngithi vele nentombi yodwa njengaju. Kuseyimi wethu umthimbilisi wesitazakhe njengobhayo makha. Useqama zonke njengomuntu ebanompumelelo ngunobhajona ekhundla empilo esinye sokula lesinye sokuphenduka. Nathi indaba amadoda. Wethi dadi dale kitamata tatekela daga na peta ngaku kudabuza siye sathi tell isithindi sesidakolo khambeni lwamadoda. Saqhuma saqhoma isigcina singagcina siyogcina sikawena usigcina za. Asuka madoda. Zinyawo ziyashiyana uxobana kunyathela. Ujabuludo omnyama neshoba lakhe wayicija macijana waqedwa ibangulaka yaxhuma yakuthela ngodaka. Kuseyimo wethu umshukashuka amasente phezu kwamamiliyoni. Kuzitina kuzisamende udaka nefotsholo isando phezu kwachizela phansi komhlaba kulukhulu kuba indoda amadoda. Siyazakhiya zonke sikhamba nethenda lelimnyama zathi kuyosinto wafayo ngoba wabalekayo uyobe uyatholakala. Awuyaxolisa baneyibonga ezinhle kanjena nkosi yami umfana kaBoy bengenazo. Ngisho zokuyibonga nje mama ebizwe emsakazweni. Uzobethi awu yimi wethu umfana wasicawajena. Umfana ongaphuza emfuleni, umfana ongaphuza empompini, ophuza edamu nenkomo nembongo. Awu yeke njena lo muntu vele waphuza nembongo. Imbongo lo ngoba phela lo. Uyabona Popata phohlo yawo ikepese endlizo obsakazo ngabona umfana waphatha mhlophe evala amehlo elahla phansi phone ngathi kwenze njani mathatshana bathi mphandliwe ngathi uphandlwa yini bathi ikepese lobhudi ithe mayiwela phansi impandla yakhe yavela ngibona nelight yavela yakhazimula nje kusho kwesipili masibhekise elangeni xese mfana wami akutshela mfana ngathi kuyisusa ngoba ngeke uziyicontrol komoya mangabe ngasathanda asuka madoda. Sisho ngamandla isigi senkunzi yasebalozwini kwasuka umbona kukhehla mfana ambona sekhokhoba ngomnyama sihambe egcwala yonke indawo edathazela kuma group yonke indawo ngazi ukuthi mfana kanti uhlutshwa yini kahle kahle mfana wami akutshela ukuthi yini ozoyenza la kuphizwe mina emsakazweni yini lento ozoyenza kahle kahle uzongqoqozelisa mfana interview yami enhle kangaka eseqophele nephezulu. Hayi mina qhawe kahle kahle ngangibuyela emsebenzini ngadibana nomongameli lapha ethi uye emsakazweni uyakwenzisa wena i-interview qhawe lami ngase ngicela ukuthi ngicela ukuba khona lapha e-studio ngibe ngigugadla lapho ngugadla bukhoma khona phela nami ngizonakeka ngiphuphile ngisho sengithe uyasenda ingoma zami ama-group WhatsApp abanginaki ngisho nakuma-lovers ku-Facebook anginakekile nkosi yami so ngangazi ukuthi uma ngingakugadla wena vele uzongiphendula uma ungiphendula nami ngithi ukudumaduma nje. Okay umkhaya-ke siyamsukaphi yena sengitsho phela uthisha wamanzi ngoba phela naye wamyeyisa lapho. Cha qhawe uthisha wamanzi ukuze ngimyeyise mina ngimdalapha lapha emsakazweni into yangiphatha kabi ngimhlasibiziwe lapha Kings and Queens kwi-meeting njengabaculi kwathiwa sisukume si-introduce wasesukuma wasi-introduce uthisha wamanzi wasethi uyabongela umkhaya wakho Chris before ngoba naye ufikile ngabona ukuthi sokunakeka lena thina sanakekile sidada. Hawu okay kusawumona futhi naloyo umkhando oyikhanda wena umsukaphi yikho la mfundisa abafana ukuthi uxophana abantu abadala ngenhlamba ukuze lidume kulo mculo. Cha phela ngiyayibuzela. Hayi qhawe mina kahle kahle inhloso yami ukugadla isikhini sakho sonke ngoba ngiyazi ukuthi isikhini sakho sinamandla futhi siyamaketha nami mangasigadla isikhini sakho nami abantu bazonginaka. Awu umfana kagogo yena-ke umsukaphi? Awu qhawe yikho nje bengike ngachaza kwasekuqaleni ukuthi vele kahle kahle isikhini sakho yisona engizosinaka ngoba liyasho ingoma namandla kakhulu. Okay awuthi-ke sengivala mfana ngikubuze-ke umbuzo ugcina ngci ufuna nje mfana wami ungiphendule uma ungamphendula lapho uyokusizile mfana kithi ngithi ngiyidedele yini i-voice note ngimtshele usibala ukuthi wawuthini ngayo. Qhawe ngiyacela impela angifuni ukulahlekelwa kuye ngoba phela sele kungalahlekelwa unkosikazi wami loyo ngaye no esengithembele kuye. Okay hayi yakuzwa mfana wami asuka madoda uthi ibhiza nasi insizwe engizaziyo nesingaziyo bathi uSpice ugodwa umfokathu bathi ngusamachumoja umessenger umfokankomo bathi ngusasine ugodwa ukhonzana usama-3 umfokankomo bathi ugivele umfokakhulu makhulele endleleni shayo
empame esontweni uzinukelwa igazi emakhaleni iyashaya impama lobuthi umsindisi urespect umdala wakho usasipoza ubongani ubokankala umbubu ubokankala siyezakhiya zonke insuku zasepapachino zizathi ayikhiss before siyabuzwa thina bathi ngubrian ukeman bathi keman mshana man keman uveze uthando kwasibagwajo bathi nguyekani umfoka amantshenge wayidla imali kumashonzi walidla icala wakhiya kancane usimala ubusiphi umfoka mlevu umphele mphele mpheko sobhema bakhomina balungu athi khuphuka simali mani late manje wahleka kancane umkhala abo bathi ngojustice matha ngatsho uthi wisdom kunjalo nje wasekhiya kancane labo bathi ngufreeman umfoka mo short mashota nakhula khula short best yahleka kancane inkabe yami lapho yamakela ama-chipsini ngesinyo legoldi yathi khuphuka kiss before ngathi lapho ngakampele siyibambe ngomthetho mdala asho ngasinikela bumakhala emambe ehamba nawo umthoko umfoka mdimande bathi kulate kiss before ngathi sekugcineni webafana liyalwazi udaba wayivuma bathi umfoka moyo bathi baba kasandi mota wayivuma umbuso umfoka speed wayivuma emo umfoka ndazi asho ngasinikela ukuthusela umasithulela umfoka moyo bathi khuphuka kiss before kulate manje anophindani umfoka moyo bahleka kancane usipala wabo umkhonto bathi ngweza umfoka lo bathi khuphuka sipala ngathi kunjalo sipale sami vele kulate enomphonyana umfoka duku siye sahleka uyibamba insizwa zakontiwani bathi nguphilani umfoka ngumabulu umfoka bathi uyayishaya inkana lengoma uyayishaya impela unamandla athi kunjalo maphihla amadala isandla sedlikhaya ukwanda kwaleyo abathakayo angithi phela mina ngivukuzane emnyama evukuza uthando ehlizweni zabalandelo ngoba ngisengawukhala kwacinga ntatha kusa kufuna ukugcinana umfoka amaphosa bathi kiss before ngemva kwestering ngifana kithi ngikhuphuka ngawo awuyasho asakithi dake umfoka amaphosa wakhiya kancane uwethu umfoka ncube nodala ingitshoni umfoka ntwane kanye no-elik umfoka moya bathi sikhamba nawe kiss before ngathi ngiyabonga mahwana wakhiya kancane bathi ngumqabulelo unjabula umfoka speed wathi kade yayivinje yakwethu lo nyaka kulo nyaka abafana bakinye idedlela idla abafana bafokazana wakhiya kancane welcome umfoka leno zamani umfoka leya kanye nojubelihle umfoka sibani bathi ngwakwethu wena ngathi ngiyabonga majongo wahleka kancane baba umcala wamunyanisi kanye no-austin umfoka moyo bathi hayi ngeyakwethu le ingane bafana bakithi liyoze livume noma ngabe kuthiwa kumnyama kubomvu iyobekho intinyela akulahle emhlane ngathi kunjalo makhehlana nakulo nyaka aphinde hatsho njalo ngasinya amakhehlana bathi ngisakhethelana umfoka moyo ngisanokwanda umfoka dube ngisala umfoka moyo ngisafumana umfoka ncube ngisamaphuthulula umfoka ndlovu ebasho ngasinye futhi bathi hayi khona ngathi likhuphuka ngamandla kejongola wethu kulo nyaka kasibali vimba bakwenzenjani ngathi ngeke pesangikhona angithi phela mina ngembethehlo selidala wayivuma unasidaba umetoda umfoka dube wayivuma ulinosi umfoka ncube wayivuma ema umfoka ndazi wayivuma uleba umfoka nyati wayivuma ubheka umusa umfoka moyo wayivuma umeka umfoka dube ayi wahleka kancane madoda umfana momayungo uyunyithe umfana namanga unomfana sisman hayi siye sakumakata tispamuwawa mfana novalo umfana nomenga participamo nami asparticipamo siye sakumakata tispamuwawa mfana novalo umfana nomenga participamo nami asparticipamo awusuka madoda tetesha sambe phela ingane liyababa lokufana manje sondela photha mazifana sondela photha mazingagezi ngigquzele webushimani kahle kahle wena mfana yini lento oyenza lapha mhlasibuzwe i-MRP Cosmos City sojabulisa abantu ngengoma ngiyakubuza angithi phela mina ngangena estage kwasukuma kwagiya bonke abantu udema usuka lapho usuphusha umona wakho wagijima wakubahleli bomcimbi wafika wabacela ucela bebuyisele estage ukubuka engathi ucela impinda kanti lutho awulakanye bakuzwela mfana wami bakuzwela bhodla indlala bakuzwela bakubisele estage udema ungena lapha estage wawusuwakhiphe wonke amehlo kanye nemsipha mfana withi sokubudla amagwebe emlonyeni babuze ukuthi ngathi abantu kwenze njani lo mfana esenje basebetsho o-MK lapho naboleleni bathi hayi uselawulwa yezimfuzo lawula iy'nkodozi kuyobe idisha ne-oros angiqala phela mina ukubona umuntu odesha iy'nkodozi ne-oros hayi kunzima wasiwakhipha wonke amehlo mfana kithi sukukhuza lapho subhiza ukuthi yimi inkosi yimi inkosi yokumntwazi yimi inkosi kuphi kona okwayibonaphi inkosi asadayisa amasidi ngo-20 randa wena ngiyakubuza hayi bawuzwela mfana ngibathenga amasidi yako ngo-20 randa ngathi ngisizeni nomfana ngikuthengele la masidi ekwazi phela naye ukuthi ethole imali yokugibela esiyalabe emkhuphini wakhe enyulezi ekwazi ukuthi uzale ekhabishi inkosi yakhe awu ayihlasela indlala kumfana kithi ngakubona lapho mfana kithi uzodabukisa uzodabukela intsango yakho ngicopha ividiyo yami kuphuzela abalandele ukuthi hayi ngiyakhipha i-CD ngakubona la mfana kithi siveza amazinyo abo la yiyele ngathi abantu bawudala sesigcina ukuba bona
emabhukwini manje uthini uthi Kiss Before esenjani kodwa mfana wami yini manje ubukanisa nabantu kanje bathathuka abantu bangadlala ngo Kiss Before awusuka madoda qedesha sakho phela ngathi usulandile umkhombo wami ukhotha amazi madoda wemchotho awuphosela iphise eKFC lapho usuthelela negiyasi yesitoni ngifuna ubonke uhlafuna kanjani ngalamazinga nje ayiyele ngale abantu bakudala Shepe awusuka madoda ngicedesha sakho phela kulate umfana manje kulonyaka abafana bami ngibona umkhombo wami ukhotha amanzi sengibheke khona emabhele sabona 2K sabona Stu yaphila boy ngizokuthoya kwehlulile ingoma mfana kithi soloko wafaka insimbi konyangeni wahamba uhambile lutho ayikho imali mfana kithi ayikho imali ukuthi uyokima mfana ingoma ayikho sidala ayikho izothosa sibonakala lapho emarikano uthula ukhuhla amakehla abantu nezalukazi ngosawudo lapho usuphethe umari uthi ayifale hayi kodwa-ke phela wena nawe mfana ubongisiza phela nawe ungitshelela umkhaya ukuthi before lizohleba ngami before lizokhuluma ngo-Kiss Before awuliqale niyageza phela ngoba sikhathele njalo ngephunga masibona naye lapho emarobotini eyi uvele uziyomgqema uma nje kuyokuqhawula uvimba ikhwapha uvimba umlomo awumtshele phela ehambe yoklini passage ngakahlala naye lapha hamba noma wengane yami ngadibana naye lapha ebheke ephethe izimo ey'mbili ngathi lambile lambile wahleka kancane moya ngane ngathi hayi usukuhleka phela nayo mamasi kodwa nkosi yami awusuka madoda awudesha sakho phela kuyababa lokho mfana mani athi wagiya amaceste bathi ngisamangqokotha bahleka kancane ubadlana wathi akhuphuka ngesikhalanga lapho wathi lo bantu bokusalanga ngathi lobo kwabasekho wagiya kancane uMaqhawe wathi before ngathi kunjalo kabi yami wathi khuphuka ngathi sibaphoka umthetho omdala nithe amantombazane lingakathola umshado fakanisa ifi uyaqhatha unethu umfoka nkomo awuziye zagiya zonke intombi ehamba no-Kiss Before bathi nguthe intombi yakwaNcube uwehlile intombi yakwangoyeni uPrincess Majiyana intombi yagolde madoda yasho uchali intombi yakwaKhumalo kanje naso nalo igolide nayo mshana baphusha ngegolde bathi u-Italy intombi yakwaKhumalo naye futhi nalo igolde nalo uBridget intombi yakwaNcube nguBadelisa intombi yakwaMoyo nguThubelisha intombi yakwaMoyo saxashiya kancane isalikazi asala mna sangitshela nalanga intombi yakwaNcube wathi ukuzala yikuzelula mntanami wathi ngiyabonga mama wayivuma umfana wami Ashton umfoka Nkiwani wayivuma uMatsotsi umfoka Dube wayivuma inkosinathi bathi usokalihle umfana kaMoyo ayivuma umthulisa umfoka Moyo noBrighton umfoka Moyo bathi ayikhuphuka phutha omdala ngathi ngibambe ngumthetho omdala abafana wayivuma uyapha umfoka amaphosa wayivuma uyadana umfoka amaphosa awusuka madoda wayivuma ugwazagwazi ifinyemle sentombi zasemzingwane bathi khuphuka Kiss Before liyazazi bathandi bomculo wami ukuthi baningi kakhulu ngeke ngiqede abangabizekanga kule nyaka sebayabizeka ngolizayo sisekhona la endimeni sisekhona kule ngoma the woza nendlebe ngize le ndaba woza nendlebe ngize le ndaba entanjeni uBeskid ikeyboard kinobed lapha emabhathani amaningi bathi ngumfundiso nerasta mana ngutshela ukuthi mina ngithi ngubani bathi ngudlavana zevama zimshaka zaphela ngakho uthanda ko-Facebook nako-WhatsApp group ngumazondo ney'nkulumo kuza kubavulene ugijima kuzanga kuye ukuthi kuzomqeda uthando namandla kwafika kwaphenduka isitepiso kuya kwanempumelelo bathi indlovu enkulu enyathela ukudakala wadilika umcotsho umfokandlovu ngimdlosa phasi ekhaya komama iswazi usejuphi isigodi so fakashela ngithi kwiCostina kuphusha ngayo umuthi wentombi ufoka Nxumalo bathi isosho samantombazana bayifika entombini zonke intombi zifikela appetite yokuqomuza igadeni yakhe ngamqomi awuze nje ubunandi bamabheking kuphusha ngayo umhloso othanda entombini naseyinsizweni mawuphika yilonke lala phasi ngesisi siweqe thina siyodlala ingoma emnandi wamnandi sakubona wabuhlungu sala kahle bye bye dubula wethu